Assalamualaikum warahmatullahi. Mamadou Sarafou, Sidi Monene, Marama, Husseinatou Diallo, Ibrahim Bangoura. Salam à tout le monde. Merci Fatoumata Baldé. Jeff Bezos Diallo. Abdourahmane Sow. Melen salmina on nokku ka wondon hidon ka page Nawna Selli depuis Conakry. Merci Mamadou Salou Sounouma Alpha Salou Bari, merci beaucoup pour tout le monde. On bedo question. Men annitina wi donc derol Nawna Selli Sawdani ara yewte ngande kadi yoga e kongoli waway di findinde bana adama o beydo e ngurdam makko dam torso makko on o jogano hoore makko ndaygu makko ngun o yaha e hoore leydi ndin hara ko o suusudo ko o hoolido ko wawdo dartanade hoore makko ngurdam makko dam o yalta e ngurda yurmede e wullitagol. Merci ma soeur pour le soutien sur la page de Nawna Selli, Fatoumata Baldé depuis la Belgique. Merci Alpha Salou Bari, nous sommes ensemble pour le combat de l'éveil. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, partagez le live. Voilà, nous sommes 22-23, on va commencer. Haray yewtere men nden ka bimbiɗo no wodi ko bana adama on duwa famde si tawi ko yo heɓu ko wiyete aljanna aduna o heɓoya kadi ko wiyete aljanna akira. C'est possible. Heɓugol aljanna aduna c'est possible. Kono noon woday ko famuɗa. Si tawi wodali ko famuɗa a wodete ka aduna ɗo hara a wuura. No tawa e muɗum ko wotigi duwa faamude siɗa faala moƴƴinde aljanna ma on ka aduna ɗo taw koya andu wona humpitande be ma wona nouvelle be no famiren. Not all news wona humpitande be wona toutes les nouvelles duwa wonde farilla fewtuɗon. Wona kala ko woni kessutude e radio ji ma, kala ko woni kessutude ka kawtal ma kala humpitande yaltude kala nouvelle duwa, je précise, duwa wonude nouvelle ma an, problème ma an. Wona kala problème wondo e groupe mo wonɗa ma neɗɗo mo jewduɗa, ma neɗɗo mo kawtuduɗa, ma neɗɗo mo kafduɗa. Wona kala nouvelle duwa, je précise, duwa wonde problème ma an. E kadi wona problème ji maɗin an kadi fo duwa wonde nouvelle fi aduna o. Wona ko heɓuma an fo wona problème ji maɗin an kadi duwa wonde nouvelle ji aduna o, duwa wonde problème ji aduna o. Wona ko wullinayi mako, wona ko soñjay mako, wona ko ŋañay mako duwa ŋañude yimɓe ɓe. Wona fi a heɓi fatunde aduna on heɓi fatunde. Wona fi a heɓi sattende ya faamu aduna on no duwa heɓde sattende.
sa fami ɗi ɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi wallahi je te promets 2022 lannata a fuɗɗoto aljanna ma aduna o a fuɗɗoto aljanna ma aduna o voilà. Merci Mamadou Balde ganda so nde toɓɓere ɗo famike no gasa ɗum ɗo ko kesum e woɓɓe no gasa kadi woɓɓe gollitirino ɗe toɓɓe ɗe mon yewtude ɗo ça fait partie de la spiritualité de l'éveil aduna on newike wo aduna on woni paradis wo tuma tawi hiɗa fewti e konko fewtuma tigiri ko tuma tawi hiɗa darani konko dartima an tigiri ko tuma tawi hiɗa rondade dongal tawgal ko dongal ma an tigiri ko tuma taw hiɗa jangude bindi an tigiri ɗi winduɗa ko tuma tawi hiɗa fewti e ko fewtuma hiɗa jangude bindi ɗi winduɗa hiɗa rondade dongal ma wona tuma kala ko kasiti e nder aduna on wona kala ko kasiti e nder aduna on kasita e nder ma wona tuma kala goɗɗum kasiti ka kawtal kasita e nder ma huɓɓa yite ma wona ndaygu kala huɓɓugu wonuma torsande an hato jinɗa e mum sa wawi famde ɗe toɓɓe ɗo 2022 lannata si wona hara aljanna aduna on a fuɗɗike mo meɗude mais c'est très difficile de wonno buy e men no ne'ira needi ko jama on wondete ko jama on wondete ko jama on wondete non jama on fowno ton fowno sinnama jama fowno nder ton wonɗo yaadude fof on fokkita nokko ndaaro fewtuɓe ka fewtuɗa ton yaada e ɓen nokko ɓen wondete fewtuɓe ka fewtuɗa ton yiiɗuɓe ko yiiɗuɗa kon ko ɓen yaadete sona ɗo gonta fokkutuɗa donc haray toɓɓere men nden ka bimbi ɗo pour l'éveil pour créer ton paradis. Je te donne le premier point. Wona kibaruji ɗin fof wona humpitandeji ɗin fof wona nouvelle ji ɗin fof duwa wonde probléme ma an kenen ko probléme hoy fuu fa fuu yiyata no ƴakka goɗɗo jiiɓa mo hakkil haɗamo ɗoy mais o ronku faamude nde toɓɓe ɗo ñande o aduna no mari ko addana yimɓe ɓen immorde e négatif ñande o aduna no mari ko addana yimɓe ɓen immorde e positif négatif on yaha ka jogiiɓe négatif ka ɓalli muɗum la loi d'attraction positif on yaha ka jogiiɓe positif ka ɓalli muɗum kala ko wonɗa pooɗude hande ko e ma woni merci Fatou Dingiray Binta Diallo si a lanni faamude wona kala nouvelle fewtuma directement a waaway faamude kadi wona ya fewtin kadi aduna on kala ko heɓuma an o ta wi kadi kala ko heɓuma siko wullinayma yo aduna on wullude e ma siko fatunde yo aduna on fof yo heɓu fatunde
si ko nawnare adnan fo yo andu ida naw no tanke hida e opposition do ida a wuray ngurna sattuda habida yimbe adwa ka habidude mo a pirida yimbe be adwa ka pirdude mo a waday kombaji tawdi na kombaji fewtima kombaji maadi non aroya tawa aronkiti tawa wayi wattotiru nun ka der ndiyam wulda wona hareji din fo landada ya habu parce que ida mari lowre timune tis donc sa inni kala ko nanda nouvelle ko nanda ko ono ko menek kon dafa kutula Merci Mamadou Diallo. Donc si nen toɓɓere ɗon faami ke on va avancer eɗen weltani kala wonɓe arde ka page Mohamed Diakité weltani arɓe question arɓe kekkun sur la page de l'éveil partagez la vidéo mettez le cœur toɓɓere ɗimmere nden fiya créé paradigme on ne sur le paradigme on ko aduna ɗo hiɗa duwa jaɓude wurugol hande tabintina ngandima ndin e hande tuma kala hakkille maɗe iwi e hande le présent tuma kala hakkille maɗe en iwi e hande wonde ngem hande c'est le combien c'est le 33e mois 2022 tuma kala hakkille maɗe dogi acciti hande few andu a waynodiri e paradigme o e hakkille maɗen dogu yiltiti yeyi e ko feƴƴinnoɗa andu a acci paradis o tu vas vers l'enfer du monde ma si hakkille maɗen dogima yehi le futur ko aroyta piiji waɗo yeyɗi andu hakkille maɗen dogi aljanna ma on ko hande ndaara ko honɗum wawata wadde hande ko honɗum welayma ko honɗum falla wadde ko hande bet marɗa ko feƴƴi kon maayi jango a anda mais qu'est-ce qui t'empêche de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir aujourd'hui? Merci Aliou Diallo Show. Je répète, tuma kala ittuɗa hakkille maɗen e hande haray a ɗawi hoorema ɓuttu hande on welo on a ɗawi hoorema aljanna créeteɗo je répète, au moment où votre cerveau quitte le présent, nous cessons de profiter du bonheur. C'est que haray a serti e nature ma on a serti e ɓandu ma no parce que ɓandu ma no ko hande ndu faala ko hande ndu mari yetten ɗo joni misal wono ɗo joni banque nodde ɓenna men accréditi compte ma on compte bancaire ma wonɗo ga on min waɗi ga 100 millions min waɗanima ga 100 millions si tawi hiɗa faala nafitorde 100 millions ma o wona ya naato e wigol ko homɓe waɗnola hanki wona ya naato ko honno mi gerrata janggo ɓiɓɓe amɓe parce que tu vas perdre la journée ɓe waɗanima 100 millions yaw yaltina au moins 50 millions ya ndara ko waɗaɗi janggo kadi ya yaltina 50 millions ndara ko waɗaɗi là tu as réalisé quelque chose mais sa a naati ko feƴƴino hanki a acci ɗum ɗon ko ɗi walato toon 1 mois hara yahaɗi no gasa hakkunde ɗum ɗon ɓe noddama kadi ɓenna mbuɗɗi jettita buyi e men ko non wuuriri ande chaque jour no woodi ko duwaɗa waɗande hoore ma no woodi ko duwaɗa wadde ngal ñalɗal. Je répète, au moment où votre cerveau quitte le présent,
Au moment où votre cerveau quitte le présent, nous cessons de profiter du bonheur. C'est-à-dire, paradis moment où défi mon le bonheur. C'est-à-dire, welo. Tumakala yida goddo il est stressé ndar moment. Il vit soit dans le passé ou il vit dans le futur. Kono woni. Sayi goddo tun o yani stressé bittini ndar moment. O wawali waynondirde parce que mo ƴetti passé makko na ko doit wadde. Et pourtant tu n'as pas de pouvoir. Ko wadi kon ko benum wada ko non doit wonirde kadi. Ruete kodduri ko wadi kon sanzatan ko hebma kon ko non tigri do no ma yibir. Jonnon a faala ka kon ko hebuno ma don yo hebite haray ko hande jewda. Parce que ka adina da do, ka wujja da, ka jamfara do, ka viola da do, ka fenana do hanki, ka tortura do hanki, sifa mun kad no habbima. Sifa mun no habbima si tawi a gollali goddum hande ko a wowana gollude. Ko sifa mun kadi woni artude. Andu hunde wotere ko ngesa mbar remunoda ko neebi soñuda do. Hida e bangesa hani. Joɗagol wulla fi goɗɗum no rewno e hoore ma fi sifa ɗum kadi arta e wulline ko non adna o yarata fodde a sansali fodde a waylali none no wonɗa yirde piiji ɗin non piiji ɗin kanji tigri ɗi sansotako ha yimɓe ɓe monaniɗa yimɓe ɓe habitata yimɓe ɓe sonkitata fi piyo fuufa foy si a wawi faamude ɓeyɗo ko ni ɓe tagira wona golle an sansugol ɓe automatiquement sa yiidi to yi e maɓɓe ko positif maɓɓe on yiyata wona négatif on par ce que a changi e nder ma ala neɗɗo mo ala négatif et positif mais kono wonirɗa non ko ɗum ƴogata e makko. Merci Thierno Diallo, ça fait longtemps. Merci Abdoulaye Ibn bin Tassir Kassa. Merci Pa Mamadou Alpha, c'est tout le monde. Aujourd'hui nous parlons comment créer ton paradis. Je me dis le paradis aljanna c'est le bonheur. Ça il est un de fi jawde, il est un de fi bib, il est un de fi tout ça ça andari nerton. Nous cherchons juste le bonheur. Nous évitons le malheur. Goɗɗum wala ton ko woni tum no wodi biwo si en famani ko dans la spiritualité, dans l'éveil, nous allons beaucoup souffrir. Kon jelo jogi jawdi mais ils continuent à souffrir comme des imbéciles. Kon jelo jogi enguriji jogi matériel mais ils souffrent comme des imbéciles, comme des cons. Ils se demandent des fois, mais pourquoi tout ça? Voilà. C'est parce que nous avons des points où nous avons des femmes. Kohande. Problème qui kohande di nyaundete. Solution qui kohande di créete. Au moment où notre cerveau, tumakala hakilemade, quitte le présent, bon, a chikoike. 10 ans atto hikka ma 10 ans ɓawo hikka nous cessons de profiter du bonheur a yaltika aljanna. Imaginez hiɗa jooɗi ɗo hiɗa welti a heɓi promotion a heɓi golle a heɓi mbuuɗi a heɓi projet hiɗa welti ñañañañaña automatiquement iwa ka présent hakkille maɗen iwa ka présent naɓama ka futur e ñande goo simi perdi ɗum ɗo ɗum a perdi bonheur ma. Hiɗa wondi e madame ma hiɗa wondi hiɗon welti an e ɓenguma miijoɗa o seede joni en goɗɗo bo ƴetta joni o e jungo an ndaarino gerdatano yaha uddita ɗo business on boum ça marche acca wurugol business ma on daññande fuɗɗoɗa miijade ɗum ɗo si boni mi gerda on
ɗum no addi yimɓe yo liilu hoore maɓɓe, yo huwodiri yimɓe, yo yaw ɗaɓɓa toɓɓe ka tawata ɓe hatto jina e ma, parce qu'il pense à la sécurité. Et si hande moƴƴirima janngo moƴƴirte, si janngo moƴƴirima faɗɗi janngo moƴƴirte, hay si moƴƴiroyalema ɓay tun ɗa marno toɓɓe moƴƴude a bombarda e feƴƴa, enen si hande moƴƴiralema konno janngo moƴƴirema, c'est impossible. ñalande be no nodduma e waɗugol goɗɗum, kono satan ma on o hulɓinirte tum basal, hay siɗa jogi hulɓinirte basal na jawdi le manque quoi. Andi si innama seytan hulɓinira e on basal, les gens pensent toujours à l'argent, c'est le manque. Iɗa jogo jawdi, tu te sens en manque, ce vide est toujours là. Mais quand on a dit nous, parce que la personne est au passé ou au futur, s'il est au présent, mais hande le 33e mois mais c'est pas difficile pour traverser la journée. Quand Dieu pour traverser la journée, c'est peu. Donc voici le bonheur. Hande pour traverser la journée d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ça? Vous vous compliquez la vie. C'est-à-dire les énergies sont partagées. Allah no sendi énergie o jonni di Mikaïl yaw sendita nyalande be addana nawna selli embere capacité énergie ko feƴƴinira ngagnalla simi ni non énergie mo mi jonna hande ko mi utilise ta fi ko feƴƴi mi utilise fi ko arata, mais je m'épuise. Jango énergie jango ngaray problème ji ɗi hande ko hande ñawdete, solution ji ɗi hande ko hande ƴettete. wiɗen wona ɗum miɗa waɗa ko honno mi gerdata, parce que les deux miɗa waɗa, il est dans le passé, frustration. Honno mi gerdata, c'est l'anxiété. hulugol ko arali ko bi jana, ça c'est la folie. Chalandi belan kamboni fetuɗo ko natuɗo e ɗaɓɓitugol piiji wirniɗi, iɗa anduno hande ko jogiɗa jogotono ɗum, an hiɗa miijino ɗum. Woɓɓo e moɗon hanki ɗon andi no wurirno ɗon. Tu pensais à ça, à cette vie que tu as aujourd'hui? Tu pensais même à ça? Tu imaginais ça? Allah no jogiti magasin ji ɗi udditaka, tu es là. Allah no jogiti magasin ji ɗi udditaka taw de bonheur, mais chaque jour koko hato jinɗa daññande kon Mikaïl addanayma. Mais afala ka won gollitirde ko adda mako hiɗa jooɗi nga ko ɗum woni innal insan atura wonadama no wuddani ay hoore mum. Hiɓe wuddani ay hoore mum. On ne peut pas tout avoir. A heɓata piiji ɗin ko falaɗa kon fof, non. Mais ko wonɗa heɓde kon no wawma yonude. Allah addantama miile maɗen ko miilaɗa kon, Allah addantama ɗum. O addante noon ko hato jinɗami. Je répète, adna on jonnatama miile maɗen. Parce que si a hendike ɗum hara yurmede Allah nden wonani hoorema, parce que a halkoto. Goto e kala men ɗo si hendike faale mum on e heƴataka hoore leydi. Allah ko woni addude konko ko eɓɓa e dow nunɗal kadi. Allah no sendirta noon eno bana adama sendirta noon na goɗum. So a landi keɗo bana adama koye Allah sendu fotina nano.
kanko adday woni ber ko hatto jinɗa nde ñande ko e ber ko wonɗa e ñorade kon c'est à dire ko hatto jinɗa kon no ton ɗum ko arsike feerejo si a ñorike kadi a ñorike o ndara embere ñora ko ñoriɗa kon o adda ɗum ɗon kadi o ɓeyta ɗum kadi ko nunɗa ɗon hiɗe mburda embere ko ñoriɗa kon ko embere ɗum arsikeji ɗin no sertinone arsike geeno ton arsike gon ton ko yurmede Allah e fe ko tagi ko en foyɗen noon kulle e ko wure ko wura arsikeji gono ton ko nunɗugol hakkunde men an hiɗa jogii métier hiɗa nunɗi ka métier ma heɓa client min miɗa jogii métier mi nunɗa mi waynodira e client non ko nunɗan an hiɗa jogii ɓandu hiɗa dankindo sabu a naɓatando ko halka tan beere e drogue e hoynugol ɗaɗi ka harmi ɓandu ma ndu hisa min miɗa jogii ɓandu mi dankotako mi naɓayndu kala ka beleɗe wontiri ko ñabbeli ko sida ko lanco deydi ko bonnugol ko ñabbeli hulɓiniɗi ko ɗum nunɗugol hakkunde tagu makko c'est la justice ce qu'on appelle la justice Mohamed Lamine Baldé merci toɓɓere men tataɓere nden fiya waw créde paradis ma on hiɗa dowa wonde hiɗa hooli ko ya hoolo hunde nde wonɗa yahande nden hinde moƴƴanma a henduto nde sona ɗum a sabotay nde anti si tawi a hoolaki hoore ma sa fokkitani hunde nde falɗa nde antigiɗa sabotay nde yahande ma nde yewtereji maɗi no memirta non no négociirta non a taway tout est sabotage ɗum waɗi sen hendaki kenen ko falɗen kon y a pas de probléme wullugol yonayi wullitagol yonayi haajugol yonayi mais wigol yomi fuɗɗito yomi ndarir façon goo ala si fokkitani ɓeeɗa yeehi heɓi kañum kadi yeehi heɓa non c'est pas ça ko ɗum manque ko confident ko ɗum manque si a ala nden so'ande on émotion de confiance si a alamo ko an sabotata ko fallak a sabotay dewgal magal a sabotay golle maɗe automatiquement parce que iɗa andi si a hendoyaki yoni wigon no yomi fuɗɗito way yomi essaye mi fiinike wonani yarete na wonɗo hoolete na wonɗo mi dowa joɗɗinde ka kees wona wonɗo mi dowa halfinde mbuuɗi na wonɗo mi dowa sendodade probléme janɗi voilà wonamo kala yiɗanma moƴƴere maintenant je dois aller avec secret and focus non ko accugol ɗum no par ce que confiance en soi alat inna probléme mum on aduna on ara e wullida yan e wi karande lawol wona humpitandeji ɗin fof duwa wonde probléme ma mais Dieu t'a pas créé pour ça ila aduna wiya aduna pankare no e makko pankare iwata e makko si tawi an hiɗa ɓuttini wi nde ñande hiɗa ɓuttini si tawi leydi ma ndi no ɓuttini wi nde kono aduna no ɓutti hiɗa nawni ma aduna fof no duwa ɓuttude hiɗa nawni ila aduna wiya aduna pankare no e makko ɓuttuno e makko donc wono ɗo aɗa faamude wona humpitandeji ɗin fof wona nouvelle ji ɗin fof wona newsuji ɗin fof dowa wonde probléme ma an mais tu te demandes pourquoi je ne dors pas on waɗi simiɗa haaɗi a jokka haaju ma mawɓe men ɓe wiyano jokki haajuji maɗi
partagez la vidéo. Si tawi wona humpitandeji wona mana ko woni wadde kon foppa hande duwa ma fewtude andu kadi wona ko wonma hebude kon fou duwa wonde nouvelle aduna sa famille des toɓɓe ɗo ɗiɗi tu commences dès maintenant à créer un paradis e miɗa hotti si a mayidi e paradis on a finugol ma a natay kadi aljanna fi honɗum ko Allah wiyen ka miijiɗamo ɗon himo ɗon a iwdi e paradis on ka aduna ga hara ko an créé mo na paradis mo goɗɗo créé de mo habbiɗa yo goɗɗo moƴƴi an iɗa habbi ko tuma ɗum ɗo waɗi ko tuma ɗum ɗo naati ko tuma kammu ngun ari ko non na sifa ɓen vous avez des sérieux problèmes dans le monde habbiɗo ha hande wurani par ce que ko ɓuuri hewde kon ko habbi kon aray nano o faalira noon kadi o fuɗɗo kadi haccude yalte e habbagol c'est la souffrance c'est vivre dans le futur fuɗɗo hande le paradis se crée sur mortel fuɗɗo kabi mbiɗo qu'est-ce que tu attends quoi sa perdi ñallal ngal hande ko enfer créiɗa ko jahannama ma on créiɗa ko koy perduɗa woni moɓodirade ñande go ñoƴƴe sa nani aljanna koko moƴƴinɗa kon koko créiɗa ko ñande go yaha soña c'est toujours comme ça Merci Ba Marwan. C'est très simple. Merci Fatoumata Diaray. Non, c'est très simple. Ande to hunde wotere bana adama ɗuuɗi wadde bakkato ma ko ɗuuɗi wadde geddi Allah no wayimo si o torike Allah subhanahu wa ta'ala Allah no wayimo yafanade si o tuubi Allah hino wayimo jaɓande kono aade goto no petno ton Allah wirtay on aduna yakira aade goto no ton Allah wirtay on aduna e akira ko hombo woni on neɗɗo yaltuɗo yaltitande laaɓuɗo o yaltitande malaika ma o yalta yaltitande aaden diina yanko ma o yaltitande aaden waɗowo da'wa noddanowo e laawol Allah subhanahu wa ta'ala yaltitande hara ko yaltitande fenare yankore nafigan kako hara ko masque jogiɗa ɓe nata kon prédicateur o andi ɗum no heewi kamɓe Allah ɓen Allah accataɓe Allah wirtay o tigi aduna e akira Allah ala problème goy kanko c'est-à-dire ko wonuɗa kon si a woni ɗum Dieu n'a pas de problème avec toi tare Iblis duwaw makko jaabino parce qu'il était original no fek ɓay o heɓi probléme hakkude makko yala o darake wigo malaika faabe la ndaari komi heɓi ñe fon non Iblis c'est original on Iblis mo nanton inde mum wona o naafiqiijo balle mo gomnini Allah himo huli Allah
Iblis c'est original na nafiki de du'a u nafiki jabota kala mo Allah jabina ni du'a andu ko original ko woni ko dum il y a de ces vraies opérations si be fokiti ko Allah be noddata be ratata harale ko boni kon wari be ratata ils ont été véridiques. Il y a des choses que les gens n'arrivent no wodi piji de ronku de femme de kadna si a yaltiti ko wonuɗa ko a yalti c'est-à-dire ko wonuɗa ko a yalti hay adna on yoɓete. Beaucoup d'entre vous sont dans la pauvreté. Beaucoup d'entre vous sont dans des merdes. Parce que adna adjon ko andude ko a hombo. Tu es qui? Le monde même est compliqué, tu es qui? Allah tagi ko boni ko kanko tagi ko kanko tagi ko boni ko kanko tagi ko moy kono o filtu kan c'est pas bon ko kanko tagi nyaamu ko kanko tagi nan ko laawi didi o mari Allah ko laawi didi mari ko tagi kon fo kadi ko didi ko moƴƴe ko boni ko woni filti hakkunde ɗon no jibi ko woni wo ala ka c'est-à-dire sans position hay neɗɗo si tawi ala métier ala compétence ala spécialité antigrare na tam naturellement neɗɗo fini ndari neɗɗo mo ala métier o ala spécialité fus tabitata e golle tabitata e leydi tabitata e réseau c'est-à-dire lui-même il est confus ndaro neɗɗo waɗo c'est-à-dire yewtowo goɗɗum waɗa goɗɗum c'est que hara il est en conflit avec lui-même o mettita e adna o yewta goɗɗum waɗa goɗɗum nunna goɗɗum waɗa goɗɗum simplifiez-vous la vie toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est-à-dire que oui, était comme vrai sans gol. Haray goɗɗum no hikki ɗon ko tawata no jiiɓa wonki parce que tu es original kono fekk sanzay sans problème ko wiyete ko naafiki sanzay kañum ay tampata soñata parce que en réalité ala sanzude miijiti si yarawo beere no faala sanzude il va souffrir miijiti si drogue addicted no faala sanzude miijiti si jeenowo no faala sanzude ça demande de l'inconfort parce que koko yiɗuɗa koko walanima wonda accitude mais naafki yagal noon chatta parce que tu fais semblant ndaari accitugol fenande c'est pas facile parce que tuma kala yanga yimɓe joɗɗo fenande nde aray donc haray o tigi Allah sanzatama Allah nafatama Allah wallitota koma ka fek aduna on kadi nafatama aduna on kadi wallitota koma aduna on kadi yoɓatama ka fek mana ka fenande na goɗɗum ngo kala ko wonda e noddande wonu ɗum c'est ce que je veux dire no gasa wonugol ma ɗum ko ɗum waway ma sanzude naɓe e ko faalaɗa ko ma ko moƴƴam ma ko mais ko hon ɗum honno hollirta yimɓe ɓen ko a wona mais hay yiiɗoɓe maɓe na an ɓe woni yiiɗude jokkoma maɓen en réalité wona an ɓe woni jokkude ko image mo holluɗa ko ɗum waɗi ñande on image iwi c'est des problèmes dans le couple c'est des problèmes dans le parti c'est des problèmes dans des relations c'est des problèmes dans l'entreprise parce que l'image vendue n'est pas l'image qui a été présentée, n'est pas l'image qui se manifeste maintenant.
Merci beaucoup pour la compréhension. Fillitoɗo no bakkatuma on fotiri wonu o fotiri o hecca yurmede Allah nde no bakkatuma on fotiri wonu fotiri o hecca yurmede Allah nde si a wawi tubude laɓɓina chaque jour etoɗa lotoɗa nden sabunde ko wiyete tubu wiye hino hasi ka Allah yaafoma bakkatuji maɓe mais si a yaltiti nala neɗɗo yaltutuɗo yaltitande malaika yaltitande prédicateur yaltitande aade laaɓuɗo yaltitande noddowo e laawol Allah subhanahu wa taala mais tawa en réalité wona ɗum Allah wirtete ka aduna ɗo e amayde o wirtete ka aduna ɗo o wirtoye kadi akira ala ko Allah ɓuri añude hewti ko wiyete fek ko wonuɗa kon andin ɗum ɓenguma atto a jombudemo ɓawa a jombudemo wala probléme ko wonuɗa kon andin ɗum partenaire ɓe maɓe ko wonuɗa kon andin ɗum banque on ko wonuɗa kon andir ɗum jokkuɓe maɓe ɓe anditire ɗum kadi ɓawo on wondude ma ɓawo on seedude sinon tôt ou tard ça va te rattraper. Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. Si tawi ko gonga ida fala wadde transformation iwa e ko wowuɗa yaha e ko wowa no satti sa yi tun no newi wattañiɗa ko a keefeero hanki iwgol ma keeferan ka ko wonta julɗo newi bimbi goto a woni non c'est pas vrai nafiɗi yagal no nder ton ko a loɓuɗo hanki ko a people pleaser hanki ko a wonowo ley pervers narcissique hanki ko a nunnowo ko yiɗa hanki ka bimbiɗo an a wayli ka woni vraiment une personne authentique darantoɗo hade non c'est pas vrai. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Wongol authentique, c'est un vrai travail. Parce que c'est le paradis sur terre. C'est le paradis sur terre. No tawa e ngariji ɓurɗi labede ka hoore leydi ɗo ko woni e makon tawa ko ɗum feññinta no labina goɗɗo hino kanina noon kadi goɗɗo tawata ko o tuttata kon yewtireji ɗi o haalta ɗum na ɗum o gollata ko labaɗa wonno kanina goɗɗo ngari kin wona ka ɓandu tun e ka yeeso tun c'est l'énergie que tu dégages aussi, cette confiance en soi. No tawa ko watta ha goɗɗo wona suusuɗo reedu ko tawata kon ko woni kon ka reedu makko ko ɗum woni ka hunduko makko a suusay tu peux affronter tout le monde. No tawa ko jaasinta bana adama liɓa mo e hersa dugguka ko tawata ko o woni e feññinde kon o wona ɗum no lo'ina goɗɗo itta barke e makko. Excusez-moi pour le terme. Donc aray walannode yewtere men aray meɗen salmina kala yettuɓe tammo jenti page Nawna Silly en andintinay ɗo poñji men araniɗi ƴettuɗen ɗin aray wi ko arande laawol ko attide yewtude wona kala ko kesiti ka aduna duwa kesitude ka nder ɓernde ma. Not all news should become a personal issue. C'est-à-dire wona kala nouvelle ji yaltuɗi ɗum duwa wonde probléme ma personnel. Andi dès que tu personnalises les choses, ça devient pour toi. Kala ko personnalise da ɗum ɗo nga jeyi ɗum no aywa marque a neɓa yeyde produit yeyana fournisseur ɓe yeyana créateur ɓe marque mais ñande personnalise da produit on ko inde ma woni e hoore makko. Tu vas payer kala ka on produit bonni a nangete parce que c'est pour toi. Problème kadi ko no way
fina bimbi tawa hunde no haalede ñallal ngal peetu ɓernde ma no metti, tu as personnalisé. Fina bimbi modi ma wiye goɗɗum, fina bimbi ɓengu ma wiye goɗɗum, ma goɗɗo arani ma on nani ko feƴƴi ga bum kon wadduma ɗum. A wi ko an jeyi, a wi ko an jeyi. C'est ce qui fatigue les gens. Ko ɓurata sattude yimɓe, ko ɓurata, min ja yilan je m'en fiche parce que wona lauréat, ça ne m'intéresse pas. E kadi wawa faamude wona kala ko woni personnellement doit wonde personnel yimɓe. Hoɓe kadi no haɓidi e dolle yimɓe sifa koye piihoy fuufa fo non. Si an a heɓi goɗɗum wona aduna on heɓi, kala heɓuɗo feere sendude e ma alhamdulillah, mo heɓali feta ƴettu ɗum waɗa ɗum Nations Unies. Il faut ça, c'est savoir gérer tes propres problèmes. Andugol ɗum ɗo ko min jeyi, ko min fewti e mum, immoɗa daranoɗa. Mo tawtima e mum, machallah, mo tawtade e mum, machallah. C'est le paradis sur terre. No gasa ɗum ɗo no wattani woɓɓe question, no wodi noon buy anduɓe ɗi terme ji ɗo no gollitirde ɗi kadi. Ɓe andi qu'est ce que ça veut dire. Iya goɗɗo no yaa e hoore laawol, o heɓa probléme, anda ko honɗum e probléme heɓuɗa, ara ukkoɗa ɗon e piirugol. Je répète, an hiɗa yawde ka laawol, goɗɗo no yawde ka laawol, o heɓa probléme, woni ko kanko e police, woni ko kanko e woɓɓe, ara ukkoɗa ɗon e piiro, et lui se retire, ma ɓe ramase den fof ɓe nan hewtoya ton nana non vrai histoire o tawa ala ni natude kono hewtimma ɗum a sendidira dongal ma e dongal goɗɗo boy no yani sifa ɗi muskilaji, ils vont se retrouver en prison, ils vont se retrouver dans des faux problèmes, c'est comme ça. Kawtal ma gasa naw ton cowtoɗa inna ko menen, tu perds toute la journée dans des conneries, ça ne te regarde pas. Ya waɗa haajuma, si ndiyam ɗam helti, ça va leur donner du leçon. Si la mari ko contribue à par après ma muñintina o texas, mais ne te mêle pas ce qui ne te regarde pas directement. C'est très important. Wona ya yaw joni uddita télé ma ɓeyna guruguru oyeyo, ça c'est quoi? C'est quelle vie ça? Wona yo waɗo ko ɗum dartagol koddureji Allah, c'est-à-dire ko an Allah woni haɓata, ko ɗum wiyete karma. Allah no yoɓude yimɓe ko ɓe remi ko, mais toi tu dis non, na non doit yarde, o toñimo wona non doit yarde, awa yara none ɗo. Gurdam nan en wi gurdam nan hino newo, si tawi a jaɓi donkum fewtukum makkum okkipoɗa e makkum, mais ko ɓuri hewde ko donkum fewtukum ngam haaju men ala e kun ɗon, hiɗe gacci kun non ɗon, hiɗe yehi ko honɗum waɗi hanki, ko honɗum waɗoyta janngo, hiɗe gacci dongal fewtugal en ngal no wurna, hiɗen jooɗi wi ko woɓɓe go arron ɗo oɗum ɓe kayira kaari waɗali ɗum, kaari waɗanali ɗan, kaari anditali ɗan ɗo, kaari ŋañali ɗan ɗan, kaari ndarali ɗan, kaari muñintinali ɗan. Hiɗa rondi dolle ɗe wona dolle ma, hiɗa acci dolle ma ɗen, hiɗa fela yimɓe ɓe rondaki dolle ma. Gurdam ɗan dow hino newo, si tawi neɗɗo on huɓidike gurdam mum ɗam, rondike kañum gurdam mum ɗam, di kala ko sonki, kala ko kesitinoto. Merci Diallo Daoud. E wi ka toɓɓere men ɗimmere nden ko hande woni gurdam ɗam. Si hakkille maɗen iwi e nde ñalande hande nde wonɗen e muɗum, a heɓata bone. Tampere nden fof koye habbalol, tampere nden fof ko e yiltitagol ko feƴƴinno e naɓa artira, naɓa artira, naɓa artira, miijo goto no naɓa tun no artira.
mi jogo winma e tertolan angida jokkiɗon nawa arti tertolan nawa arti ɗum no hulɓina hoore mum ɗo goɗɗum ko feƴƴi 1900 howa ida jooɗi ɗo naɓa artira wulla ŋaaño anga yejjiti ko hande ɗo waɗa gollude ɗa duwa golde hande ko hewtinnoma ɗum ɗon hankin ko sifa o jikku mo jogiɗa ɗo ma wallina ɗum ɗon ɗon naata ɗo ko aroyta no régla ɗon ingénieur de futur no régla ɗon ha tawanano falirano ha cakati donc aray meɗen sammina kala ƴettuɓe tammu jenti nawna selli thérapie meɗe weltani kala wonɓe ɗo kiɗɗum e question kala wonɓe supportude oɗo page nokku ka wonɗon e nder aduna o meɗen salminamo foppet no wontiranɓe en États-Unis Ceerno Diallo Pamama New York City Djenab Seydi monsieur Boubacar wontiranɓe en Angola monsieur Dansoko Mamadou Siré le grand porte de Remia meɗen salmina wontiranɓe en France wontiranɓe en Belgique madame Fatoumata Balde meɗen salmina mon ami personnel Lampu Jama Balde Diallo Daoud meɗen salmina Dimo depuis la Suisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah.